Solok na Indian, ba maluk sira hoti na bene bede. Hamo tuk fale ho hau, amo Venâncio da Costa Pereira, e o programa Lia Maxoin ho Jesuíta Sira. Ita iha domingo, dia 30 de agosto de 2020, domingo, Ruanulo Recém Rua, tempo comum e tempo ordinário união. Leitura stolo no vemos uma creda católica oferece meita anto reflete remoto. Primeira leitura, os livros de Jeremias. Segunda leitura, os carta São Paulo união, bastrana se de Roma. E terceira leitura, foi na fatem os Evangelho São Mateus. Primeira leitura, ponto importante de pita que reflete remoto maquirane. O insama ita jato cinta hona em Roma. Apaixonado com Deus, falling in love with God. Ito uso graça irane. Katak ihitane mboli siya memang nakuno situação trancado, situação memang confuso ita ou halo ita confusão, itane niya sentimento humano, hadaya to na maroma na sentimento divina. Katak ita aprecia, ita atrai, ita tertarik, apaixonado hona maroma. Jatuh cinta pada Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan, falling in love with God. Itane pensamento fura kira be Padre Pedro Arupe, ex-general, cuja companhia de Jesus, uluk promove a Igreja Católica e a humanidade toma. Cada canestang ema na bela haluhan, kada de maroma jatuh cinta ho ita. Di hus experiência maroma bolo Maria, sai Jesus ne ina, kada ne evento momento histórico ita. Histórico ida, kada maroma kadei apaixonado ho ita ema lihus Maria Santíssima. Ita ne parte, e amores jangan pernah lupa bahwa kita sendiri bisa jatuh cinta kepada Tuhan. O insya, ita tem hatang maitanian bahwa dimensão vida espiritual. Segundo ponto, devemos ter reflete remoto, baseia a segunda leitura, lihus São Paulo na carta ba sarana siria Roma, ou ba Romano sira, hanesamos maite he timur, kai he dililara, makirane. Kat ita lebel la tuire mundo ni onda, ita lebel la tuire mundo ni corrente, ita tinggal la contra mundo ni onda, no mundo ni corrente ne, atu ita manan mundo ne. Lebel hustik mundo domina ita, tapi ita maya mundo ho finalidade ida, ita maya mundo ho missão ida, ita maya mundo ho Indonesia lia ia tujuan ita nebe mang jelas. Se ita hilang ita ni finalidade, ita hilang ita ni tujuan ia mundo dan nian, antau ita sai atan ba mundo, ita level sai atan ba mundo, ita ting sai dono ba mundo, tam ita mai husi ida nebe mak moris ne hun, no moris ne nerohan. Ita husu graça ida ne, atu ita ukun mundo, atu ita manan mundo. Terceira leitura, devemos itarona husi Evangelho São Mateus nia, kolia buat dubuk boti deh neba, mas be ponto ida rua bita cara reflete remoto, leleu makide dihan kata ita bukan fate anto diálogo bamalo hofuan. Cristo halo diálogo hofuan ho ninia discípulo sira, ho ninia apóstolo sira. Ato purifica se ida maksira nia laran. Si hakarak sira iha morisne, si hakarak halo sira iha morisne, si hakarak halo sira ba morisne. Halo sira iha moris, halo sira ba moris, halo sira iha moris. Ida ne importante ba ite de ida atu husu ba ita ni an. E ninia resposta makirane, Jesus desafia ita de ida, hanesa nia desafia ni apóstolo sira iha evangelho da ohenia cruz. Ida nem mak moris ninia finalidade ida be ita hototo sei Hassan. Se ita hakribi cruz, se ita nega cruz, então ita lalaba oi. Ita estagnado. Tamba sa ita tendência mundo nia manan ita. Ita karak menikmati kenikmatan mundo nia. Ita nega cruz, então ita la corriteros. Wanhira ita la terus, ita la croat, mai veo anhire, ita lo que anbaterus, ita ne sentimento sira croat liutan, ita ne pensamento sira croat liutan. Então buka tu aprende, usi sofrimento, usi terus no todan, ato halo ita sai emane bema croat. Ato ita lo que an liutan, ho vontade ida, Hassan cruz e a situação sira de. Tamba cruz, sinal vitória, emane bema fiari Jesus, emane bema hadom Jesus, emane bema la atuir Jesus. Maluk sira, how desejo ba imi, domingo ida solok dian, beledihan mus domingo ida cruz nian, mas beketa haluha na maromak nunca haluhan ita. E Jesus sempre tulun ita, e a situação seda de, auto ita ida Hassan ita ne cruz la autuir nia. Hanaya hina fatinia e retene mor estômago. Desejo bem um bom domingo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.